سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى بعلومه في الدارين آمين. عن معاذ بن جبل أنه قال: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أخبرني عن قوله تعالى: يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا. فبكى عليه الصلاة والسلام حتى ابتلت ثيابه من دموع عينيه. فقال: يا معاذ، سألتني عن أمر عظيم تحضر أمتي على 12 sinfan. Alhamdulillah, dilalana yaitu kumanasai patarwi bacata pasalana bicarana akulenganna riasangnya as-sa'ah, hari kiamat. Kene napawi Andai berutta Mu'ad bin Jabal majapur itu Makkadah. Qultu li Nabi alaihi salatu wassalam. Makkadah Mu'ad puraka nasam Makkadar Nabi sallallahu alaihi wasallam isurona pang Allah Ta'ala akhbirni an qawlihi ta'ala yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Puraina sangu podan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkadai isurona pang Allah Ta'ala rampe-ramping ka biritaya ka koromai pasalanna berikadana pang Allah Ta'ala rimakadana yawma yumpahu fis-suri fatatuna afaja. Aga betul ner makadairi as-suf riwarunna sangkakalah fis-suri fatatuna afaja. Padangka komadu takapu boleh rigau angkamu mak pawang-pawangan, mak kelompok-kelompok, lau mak dapung daripada masyar. Fabaka alaihi salatu wassalam hatta ibtalat thiyabahu an dumu'i ainaihi. Wattunne rupurai podang Nabi sallallahu alaihi wasallam ko Mu'ad passalangiruh. Fabaka alaihi salatu wassalam. Tapat tari Nabi sallallahu alaihi wasallam gangkana napakwa tarinna ibtalat siyabuhu marijak pakaianna andumu ane napakwa wai mata ondoladanna tari napa makada ya Mu'ad Mu'ad sa'altani an amrin azim mutanaika koromai pasalanna sidde kok maraja gau batolada mutanaika tahsyuru ummati ala 12 simpang ya romaku tanang Mu'ad pasalanna waktu yuwarunna sangka kalai rigo angkana pada pole komatu mabampangan natar Nabi tamakada yarmatu watwe Mu'ad tahsyuru ummati ala 12 simpang kamana ngimatu tahsyuru irimpah
irimpai umatku matu Roma sar 12 golongan 12 wawanna 12 barisan engkai nasang irimpa mak dapung kepada masar 12 wawanna 12 golongan jadi Roma tu astori mondri pada mau samanang golongan na tahu pada angke kortus di bawah pada itas di bawah manang tasid di barisan sid di wawang pada angka manang pada lain pada matan ramanang lain ni wawanna Nabi sallallahu alaihi wasallam letoni golongan na Yahudi letoi golongan na Nasrani irmatu umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam tappa matan rangi rita pada lolonak ko mak barisi anak sekolai mak dupa-rupangan rupakianna irmatu umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tandanna padang kamanang ni maputi rupanna maputi limanna maputi ajena pada rita polisi lalu lintas angkatan ranna putih agana sabari yang hari tu wajenekna yang rumah cahaya matuk matapa angkai kore tu napake jenazah 10 matuk golongan nero poleri umatku umana baun Nabi 10 memang ni dua apalagi ero agama-agama lain itu ero maka dapegan aku ang ero 12 nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam makadai al-awwal nomor seddi yahsyuruna min kuburihim laisa lahum yadan wala rijlan ini nomor seddi golongan pertama barisan pertama kadai Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsyuruna min kuburihim kamana matu iro barisan pertama irimpai poleri kuburuna manandro laisa lahum yadan wala rijlan di barisan degaga limanna ya duh ditugaga jena duh jadi mak galeri-galeri bawang ya rosid di barisan mapakoro laisa lahum yadan wala rijlan de gaga na punai lima de to gaga aja fayunadil munadi min qablir rahman aga nang kana pangulli sewa pangulli poleri pamarajak kamasiwi aga na pau makadai haula alladhina yu'duna aljiran yanaro nasang wawang pada angkai paddi-paddiri bali bolana ayana siddi golongan maturo ngada tapai tandrang ero kong katau maturo de mana gaga di mana de gaga ajena makadawo yana tau paddi-paddiri bali bolana fahada jazaohum wa masiruhum ila nar jajinasang iwalakan niromanandro pancajini pada muktamar narana kapacalan na pong Allah Ta'ala likaulihi ta'ala pada tuah makadana pong Allah Ta'ala wal jar bil kurba wal jar junub bali bola angkai rea masjaji ngarepe wal jar junub nania bali bola mabela-bela tuan adik untuk malak dan masjaji jadi naro morosidina Nabi sallallahu alaihi wasallam na pedang Muad tau matu irim papola di kuburu narega ongkana de gaga limanna de to gaga ajena kemudian wahtani maduanna napudangi Muad yashruna min kuburihim ala suratil khanazir sidito wawan sidito golongan irimpa pola di kuburu namanandro angkai tapan pada mana tapan bawi ala suratil khanazir fayunadil munadi min qablir rahman angkana pangulli si pola ri pamaraja kamasima kada kita mana ngiru
haula'il ladina yatahawanuna bis-salah. Yaro nasar golong ama doae ina ruawarro pada angka capak-capai pandangin tengi sampajal 5 wattunna. Na capak-capai nangga enteng sampajal 5 wattunna dena pakalabbi. Fahada jasauhum wa masiruhum ila nar yana roi wa alani iwalakan ni yang kanai panci itu mancai tulis ranaka. Pada Tuhan asa maka dana pun Allah Ta'ala fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun inarolom pornaka na pune pas sampajama kuero ia angkai koritur sampajana sahun lalai tak kalupa dina pakanjak sampajana isengi lalai ia naritu na capak-capak nerga angkana koritu na pandangin tengi melo pilaba wattunna inapa na boleh nampak di mondri wattunna melo picapu wattunna pada padana melo pilaba wattunna loroe inapa masam pajalor macawe pesarae nasabam kadai sisa mani mak jenne padahal na marigaga to mapak mak jenne yen narunasang haula'il ladina yatahawanuna bis-salah tau angkai capak-capai sampajang. Padahal nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam angka hadisnya tau cepat-cepat yang sampajana. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadisnya pasalanna tau angka pandangan yang sampajana. Maka dari man tahawuna bis salati akibatullahi ta'ala bi isnata asyara baliyah. Nigi-nigi pandangin tinggi nigi-nigi capak-capai sampajang 5 wattunna dicallai matur ripong Allah Ta'ala nasabak 10 abala 10 bencana 10 asolangan garui calangi tongkai capak-capai sampajang salasum fid dunya wa salasum indal maut tallu nasang icalangi kolino tallu tori wattu melona mate annaniro tallu icalangi rilino tallu tori wattu melona mate wa salasum fil kabri tallu to icalangi rikuburu asirani wa salasatum yaumal qiyamah tallu to icalangi asu kiamat di 10 de mana masyaallah perlu paham adeteng. Di maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nawaringi penjelasan ngero 42. Amma salasul lati fid dunya na yamar nasa talun rupai calangi kolino nomor sedi yarfa'ullahul baraka min kasbihi wa rizqihi na patarakai pangalla ta'ala baraka na jama-jamanna dan niya dalena dena baraka jama-jamanta dena baraka daleta kule capu bawang romorosedi kolina. Kemudian yang kedua yanzi min hunurus salihin yalai pole koritu yaddui pole koritu tajanna yare gacayana tumadicengi tonadega gap cahaya de alinerita sabai patat dengero kayana yasenge tamadecing nomor tallu yakunu mabqudan fi qulubil mu'minin angkamane koritu pada lolona nariko ribanci wiri atinna tumatappai de nama kanja inna tumatappai mite koritu mabqudan kamana ya bukuri yena tallu kolino. Nah, apa sih maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ammal lati endal mauti agatosir pacalangi rengi nariko meloni mate nomor sedi yakbidu ruhahu atisyan walau syari'a ma'ul anhari fid dunya angkai matu nariko meloi warakkan nyawana atsyan na pulai widak kalade masa rodek
samanna melo repak tigaro na pakwa dekana na pakwa dekana walau syariba ma'ulang har fi dunia moni numanang wae nasininna salo kolino detonul le sadakeh na pakwa la na madakka ina ro pacalang weringi ina reko melo mat beton na madang biasa rida tau madange mas salada marjila da ma percaraan. Kemudian yang kedua, yastaddu alaihi nazarui masarolada malada senna yang itu wattunna riyadu nyawana tuna dene manyamanya degaga pallomo-lomo nyarari tuna rekko yadu nyawana ye tallu sih naritu dua nih ye tunna melomate. Kemudian yang ketiga, yakhafu alaihi min zawalil iman wa na'udzubillah. Ya kita orang yang mastakor itu alai sanganna tepak jadi meladai Allah alindrungan sedekah mengajak nak oleh makor. So meladai kor itu kata selesai. Ya kita orang yang mastakor itu sedekah mengajak nalesat tepak na'udzubillah. Ay annani manar tallu tunna kolino tunna tuwo tallu tawat tunna melomate. Kenapa sih maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ammal latifil kabri na yatosi icalangan riku buru'e nomor sedi yadiku alaihi su'alu munkar wa nakir macipi mastakor itu irijingiwi waktu tanana poleri mungkar nakir karena yalengi pertanyaan malah ada marejing malah ada masusah aku tanana mungkar wa nakir padahal yang morna aku tanah marrak buka wa nabiyuka dek nulai bali marejila dari sisena. Yang kedua tasdaddu alaihi zulmatul kabri malah ada sana ipetai kuburuna malah ada sana ipetai kuburuna degaga pada neta. Yang ketiga yadiku kabruhu hatta tandamu idlahu angkatoi matu koro kuburuna macipi icipi iritana icipur kuburuna gangkanna si salak-salak buku rasulna wal ayadu billah. Jadi asirani amanang Yidendre pacalan atau angkat capai sampajanna. Kemudian wa ammal lati fi yaumil qiyamah. Na yatosi icalangi kuas qiyamah atau nasurimun ini yastaddu alaihi hisabuhu maladasanna marajik kira-kiranna kira-kira ireking werek jipagah degaga kemudahan wereng. Kemudian yang kedua yagdabu alaihi rabbihi mabacini mastakritukona dan mabacini pun Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga yu'akabahullahu binar icalani pun Allah Ta'ala nasaba pacalanna ranaka wal ayadillah. Jadi narodenre pacalanna tau angkai capai sampajanna. Jadi napor dua ipodangi muad nomor sedi dendre tau de gaga ajena de to gaga limanna nomor sedi. Kemudian yang kedua angkai tokong mereka angkana matap pabawi nampai rimpa pula riku burukna angkana makan Nabi sallallahu alaihi wasallam ena ro cepat-cepat ini sampajanna. As-salisu matallunna yusyaruna min kuburihim wa butunihim mislul jibal. Angkatemate romoro tallu golongan ketiga irimpa pole di kubur na menandro naya babua na menandro mislul jibal pada mana ngerajan na bulu masya Allah magana ko pada rajan na bulu ila timojong yulle moga jokke pacalan mislul jibal mamlu'atun minal hayati wal aqarib yaro babua na rumakai raja panno na sabaula nania bali pataruttung kamis lilibigal pada rajanna yaro bugela rajanna yaro ula nania bali pataruttung.
Wa yunadil munadi min qablir rahman aga nangolli nasi di pangolli si pole ri pamarajaka masewe makada haula alladhina yamnauna zakata yene wawanna sange tahangengi sekke dena palawi dena birang sekena fahada jasauhum wa masiruhum ilan nar jajina ramatun nasang pancajimanatoy mencaji muttamar narnaka liqaulihi ta'ala pada tuari makadana pong Allah ta'ala walladina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddah niya wang iya pada gadongengit tahangengi ulawangnya niya salakai al-ayat makorna sa pong Allah ta'ala. Kemudian yang keempat warabi yusyaruna min kuburihim irimpai oleh kuburun menandro ya jari min afwahihim ad-dam engkai itu rimpa oleh kuburun regang kana kelima lari oleh rigawana oleh timunna ad-dam darah lima colok-colok darah oleh timunna fayunadil munadi min qablir rahman jadi mengolli si sewa pengolli oleh ribuan merajak masih makada haula alladhina kadabu bil bai'i wasyira inarmatu nasawang tau angkai pada nareku makbalui makbalai nania nareku mangalli makbalai mega robalena ada pekko carana ko makbalui biasa tu iruntu pak balue maka ada siko modalana pada halena pakwa makotoro pangalli biasa maka ada siko merawaliangi koyanu pada halena pakwa dimana anak makada kadabu bil bai'i wasyira fa hada jazaohum masirun ilan nar mancaji situlis ranaka liqaulihi ta'ala makadana pong Allah ta'ala innal ladina yashtruna bihdillah wa imanihim samanan qalila majabu awang iya angkai pada meliwi kana jancinna pong Allah ta'ala wa imanihim samanan qalila nanya tepat namanan samanan qalila regang kana angkat cedek apa sisere ikor itu tepat nasaba angkat cedek dina nasan apa nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kudang wal khamis malimanna yusyaruna min kuburihim kadin tabahu wahum antunna ra'ihatun minal jibati bainan nas imali manasan Nabi sallallahu alaihi wasallam golongan engkai rimpa pole riku burukna engkai kor itu pada buru mana ngalalena bengkak-bengkak mana ngalalena juga angkana kor itu baunna masaro kabut pihanainya bakewe iya angkai ni mori palawangan nata masya Allah jadi dega gadeceng iya angkai matu rimpa pole di kuburu na menanro pamanen kor itu adu paru pangari jadi komandro ikan rangi matu sininna tau angkai nak lolong pacalang pole di pengallata inarna kada pengalla ta'ala haula alladhina yaktumuna al-ma'asi yanarwawang pada angkai suku-suku adorakange haupan minan nas tukang kana masiri-siri ya rega metau pole ritawe wala yakhafuna minallah naikadena masiridena metau pole ripang Allah ta'ala summa matu fahada jasaahum masirhum rannar kejana nasang pematai tukang kana iwalakum menanro dan cejitona tulis ranaka terima kadane pang Allah ta'ala yastakhuna minan nas wala yastakhuna minallah pada angka kor itu metau pole ritawe nakia dek na metau pole ripang Allah ta'ala iya annan niro imanang iya angka tau lolong matu pacalang rekor amuare nang kor itu pada ipa hasibau madeceng aga dan rek rampeng ki apa mula moroseti latu ma'anang insyaallah matu tulai pasti yang sambungin hari itu golongan maaf itu nama sabak 10 doa mana
معسر فقنا اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير تيسير اللهم أنت تعلم ما في عبدك الظالم أغثنا أغثنا يا مغيث أغثنا يا رحمن يا رحيم يا رحمن أغثنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.